heng thalak te hian enge in an na an nei hria em an vai hian space a thlan lak te vek ania chuti si arsi hi khoya nge anom zo tak le rocket ka chuate thla lon te International Space Station atanga video an lak te po aniang chu henga te hian arsi hi mu tur om ngai mi lo anung lam background hi chu athim deuh mup thina hei hian conspiracy theory tam tak asiam pha bok scientist te hian dot min hril lo ani ti fin fia tur chuan space a camera na tho dan hi kan hriat fia angaya hei baka space atanga astronaut te thil mu po hi soifia kan tum don ani winzo hi ishatoem kan captain cool point winzo hi a khelve mek he pa hian game sa chuang khel tur oma ludo mang hian ka enti rang che winzo mania kalla I game du ber thlang ro le ludo a kaluta game in chan don ta mi pathumin min ron som ve le game in chan ta ka chak ta der mai ka poisa man chu ka wallet a alo lut ngal bok tuna chuan ka poisa man withdraw turin wallet a hian ka lut lenga ti hian a fel chu ani mai ol samiti em nang po in game sa chuang omjinga idu ber kerom cricket le pool khel te po hian sumi hlo chuak thei I khel du fe te ni chuan description a link ka da khan lutla game khelna tang hian bonus cheng zanga somnga ton theina ompoke kumsang kha zakua somriat pali February ni sari khan astronaut panga te chu bungthar kai tumin Challenger space shuttle mang hian khovel pona anin kap chuaka an na chu in hlin na hrui tel mi lo untethered spacewalk masaber nei hi ani hemi malama spacewalk dang zong zong ate khachuan astronaut te hi hrui mangin spacecraft a hian anin thling thina imasila tuntruma hi chuan inven na hrui tel lo hian spacewalk hi neyan tum don ani astronaut Bruce McCandless chu jetpack ha chung chuan cargo bay chunga lutin pona vachuak chu ti hian a soi Bruce chuan nilatan hi chuan thil danglam te chiam niloma se katan chuan bung thar aniringot ate flight pilot Robert Gibson chuan shuttle chunga tang chuan Hasselblad camera chu lekin adu ang to ka exposure aset nuwa space a thalak lar per pol hi alata ani Bruce chu shuttle hlat zong chuan alang sonta masila thil mak tak mo inem khoya nge arsi zong zong te hi anom tak le hei hi camera thiam lo ani lova astronaut te ngei po hian orbita anom lai hian athim mup ni in an soibok heng space thalak hemo video an la ka te hian arsi an lan mi lo na chan hretur hi chuan camera exposure na tho dan hi kan hriat thiam angai camera zong zong hian shutter speed an ti hi an nei feka hei hi camera shutter in honrei zong ni in hemi chung hian eng in sensor hi aron chun chu alo la lut ta thin ani sensor hian engaman tampo le thalak hi a enga hetiang hi chu phone camera a en zong brightness I adjust thin dan nen khan ai nang reng thalak le video te kan muang hian background na arsilan le lan lo hi chu tu pui ber anilova amalam foreground na thil om entirnan astronaut an ni emo spacecraft le khovel thla te hi an focus zo hei baka malama thil om te hi nunglama arsi te ai hian an eng zok poka isensa nuaya kanomang che hian ni engin heng malama thil om te hi achun chiang zo chu wangin amalam foreground na om astronaut te baka nunglam background na arsi moi tak tak te tilang kop turi chuan thil theih anilova amalam foreground emo nunglam background zinga akhoi ema zok zok he ti enemo ti thim an ngai hei hi space thalaka arsi kan hmu thelo na chan chu ania conspiracy theory ti vel hi aom lo camera thatak manga duang to ka setting I khoi ni chuan space thla le video te hi moi tak takin alak thei ani
heti lai hian zona pakhat chhan lo aloma astronaut te ngei po hian space a anom lai hian ingwangin nge arsi hi an hmu thei lo. The sky is a deep black. It's an unfathomable blackness, with a texture you feel like you could stick your hand into. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Arsi an hmu thei lo na chan hi chu mihring mit hi camera ti takte ang tho hi ani wang ani a mun eng le mun thima zerin kan mit nau te hi an siam rem thren vau kama ni sen san noya emo thalaya khian yomani point imita englu theizat kha imit nau te khan lo bit lein asong te ta threna mun thim entirnan imut na pin tanemo zanlai le space a thei chuan imit nau te kha eng tamjok la lut turin aron hongzau thung don hei hi ISS a tele Apollo astronaut 10 thalaya anom laya arsi an hmu thei lo na chan chu ania thalei hi ni in aron chun en awangin antan arsi mu ngai na hi aom lo ani thalaya Apollo astronaut te anom lai khan arsi an hmu thei na mun pakhat chi aoma lunar lander limatang chi hian arsi te hi a hmu thei lunar lander lim noya hian hunrei tak anomani chuan an mit hi mun thim mu thei turin an siam remanga ti chuan universe hi zoi in aron pholang don ani chuan thachim lam le mun thim zoka astronaut te an lon le huna hian arsi hi an mu thei to mai angem ti zo na om le thea maro chu ni eng hian alaron hlia khu vek ton wangin an la mu thei don chuang lo van hi athim ngain alathim don thova amaro chu asteroid den na nu crater chunga hian anom re ni thungero chuan light pollution ina ati boy don lo wangin arsi te hi an mu thei thunga